le tua. Alor soifua, talo fatu i le pa ia malu si tātou watunu. E nei foi vanga la fiafi, ia isunga i whawhiangainga o ona le tua, ngā te lea ia o tinama tama matua, ia malolo si tātou watunu, me se foi tai si tātou watunu. O lo whapeo na mafuta mai le nei vainga la fiafa, talo fatu ia te otou malava. E le suafa man malo Yesu Keriso fia lava se tafa o e mafuta mai ai. Ia malo le soifua. Mo i la tau o lo whapeo na mai moa mai lunga le nei polo kalame. Ia o lo mai moa mai fo i e whaafofonga ia po le a fo i se mea le a fitalai mai ai. Iova le nei a fiafi. Ia e maua lalo le loto. Ia i fo i se isi o lo o sau e whaalongo mai le nei a fiafi e tau sa ili masei mai. Ia po le a se mea watu nea fiafi e o so whai mai. Whaamanuia fo i le atua ia te oi, welcome, i oi, tātou umalava, i e whaia nei plo kalame ma le anganga māua lalo, e le whaia ma se wha māua lunga, ai e wha moe i le atua, ia, soani mai le atua, o le a fo i se mea watu e le tu sahai ma le whila ngalo le atua, ia wha pungi sahina e le atua ma i te puni e le atua utalinga. Ai a whai e se mea mai le anganga le atua, ia tatala lo roto mo lo utalinga e le atua, amen. Tala noa fo nea fiafi le ava ma le matau i lo mo le atua. Ai ri amatalia le tātou plo kalame le nea fiafi. Ia si fesi tātou te talo, tu atu tātou plo kalame i lo mo le atua. Amen. Le atua lo mātou tama, le atua Abraham o isa ako ma Iakopo i o vo au. O le atua e sili ese la o fio lea fio i le melilo. Tama, o mātou o mai le nea fiafi. Mātou te le manana o e whai o mātou loto. Ai a whai a lo fina ngalo. Stalo ia te oi se upu mai la o fio le nei a fiafi wha maalo si o mātou tangata. Ai me se wha i loata mālo fina ngalo. Te talo i la o fio mai le mālosi. Le ngata i le mālosi le loto. A le mālosi fo i le tino o sofia e lo wanganga. Ia, lo nei tangata tama ia tala noa tau o upu mai la o fio iei le ola. Tama iei le manuia ia sau mai tutonu o le alofa. Ia whaapiona la unga la ua fio, whetalai o ita maa o whaafafonga lau whanau. O ni tai se ino mātou tangata, iei se mele mai la ua fio ta maa, se e tapungi ino lo ngutu ta maa awane e whaatanga ina. Ia whetalai o ita maa dina ia fiafia o whaalongolongo lau whanau. Tatalo le malo le ngal suafa o Yesu Keriso o le mawala au tuai nei. Amene ma amene. Hallelujah. Vi ele tua. O te do e fiafia la utoi le la walu le fiafia nei e faita wa tu se perfetanga no o tu ina i lungo le Facebook page ia po la o se mea fo ina o moa mai le nganga o le atua ai o tele i alu e tu ina atu i lunga e au no taltana no mua mali atu fo i le a o nei e inisi wala tu fa pia mai lo tangata i le fefe au na le atu e fa i lo le mea moni e sao. O te le fefe se tangata, au te fefe i le atua. Ona o le mea pito i sili, ona o le anga sala pito i sili no u le fia whaia. O lo utu ua upu i le fofonga o le atua, ma o whaia atua whai mai le atua e whaapea. O le mea pito i sili le nao no o mata uai. E le o se fefe lai le tangata, ai o le ava i le atua. Ne i se le avenga o le wheau. So e au fu ona taua se e o le tūlanga o leo te iai. Ona e langona fu i le i oi. Pe a e loa o te matau i le atua. Na e loa fu i la ia. E le ai o e le whaapio le oso a oso. E le o se oso a popa. E te e umi se teimi fu i o ta nofo mo te sa irilo to loto i le atua. Mo te ena nei le nei mena au mai. So e le whaingo fie. Ana whaapia whaingo fie. To o sesi lava e mawhaino na whaia. O leisi vaenga. To o tele nisi fo iwa. Lātou message mai, ma lātou comments fo imwhapea mai. Kevin, na whaari fo ile atua ia mātou, whai mai le atua HRPP o le aku e whaavau. Wale lei, a whai na whaari le atua ia te oi. Ai se ala wa e le sa wa ilunga e whaari. Ai se ala wa e le usita i eila pe a whai na whai atu le atua wai. A whaila ua le, o nana e lo na whetalai atu le atua ia te oe, pe ua whailo atu le atua ia te oe, le mele le la atupu, ai se ala ua e le whaali ai. Wai? Si, pe ono whai atu, e le whai ngō fie.
So o se mea lava, e sau molona tau, it's always come with a cost, right? E le whaingo fia ia te hau lo ava tua I lungo se perfetanga, mea mua, e le o hau se perfeta, o anga fianga kou loa I hau se perfeta. I am not a prophet. E le o hau se perfeta. Na o I loa foi, I le tau sangana te anei, o le to a tele I o perfeta le atua na o whai perfetanga fo me la atua I mai Trump. Tangata lai la ngā ina tale, they are minister of the Lord. Lai whao ngā mata utia whao ngā ina le atua. Ai umai fonga. E le itu mai Trump. A o perfeta. And yet, o au ele o se perfeta. Ai o sau whai perfetanga. That's why no whai atu ai. E le whai ngō fie. Au ala le whai le tala, fo le whai le toa tele. E le whewhile o ngā le atua tauta. No. E le apalai al mea nai I. E tātou te le ta alo ai lunga o mea nei. E whaia ma le matau, e whaia o te ngatete fo ia ulunga o le atua. Pe atu se upu I whafonga o le atua, e le I whetalai I le atua. So now, pe no whaia atu, it's all come with a cost. This has cost me, cost my ministry. Mo I lātou o e o lai whai mai na whaari le atua ia lātou I perfetanga, ma lātou comments ma whai mai nei. A whai e sao. Pay the cost. Sau lunga I whai loa pēr whai na whai atu le atua. I pay the cost. Lewa o sau totongi le tau, o lo whai atu le perfetanga no o au mai le atua. So here's the cost, right? No ana lela, no walu, na whai lau tala I le atua. Le atua. A whai e le sa o le perfetanga no o whaia. Me mua, lau wha maa vai ma le ministry, lau wha maa vai ma le Kevin Life Ministry, e le to yeise Kevin Life Ministry. That's the cost. Peno whai atu, I pay the cost o lo tau pepelo ino le atua. So I am not playing with this. This is not for fun. This is not for fans. Le ai, e le o se mea o whaia ina ia tō sina ni tangata mata ia Kevin. No. O te whaia le nei whi au, ma lo unga tete fo I lumo le atua. O no whaia le atua, and I'm serious. A whai ai le tau nuu, no whai le atua. A whai e le tau nuu, o tau pepelo ina oi, te wha maa vai ma lunga Kevin Life Ministry, e le tau yeise Kevin Life Ministry. No whai fo I le atua, e ho o lava I lau maftanga, le ko ese mea. Te le toi fia lau ngā fo I lau upu. That's my prayer. No o whai le atua. Some of you think like it's easy. No, I'm not taking this lightly. So, pe no whai atu, o te le o saulai whai se perfetanga na ona whai, I also pay the cost. E le wha apea na ono o sau e pelongia le atu nuu, pe pelo le atu nuu. No. E le ave mamaina. Mai o te le ta alo I fo I lunga. O te le tu uani upu I le fofonga o Iova. Ai a whai ai te ua o se. O te wha maua lalo I lunga o le atua o se. Ai wa umana o whai le atua. I have to pay the cost. Nā ua uta ua tunga le cost. Pena o whai atu. A whai lau o whai atu le atua ia te oi. Na whai loa atu le atua se perfetanga ia te oi. Su mai lai lunga whaari. Pay the price. Pay the cost. Ai au fo ito te whai mai o lau ona le atua le whewhe e tau tala I le mea moni. Se I o ia te oi. Na e loa le oi lea. E le whai ngō fie. E le whaalia I se malo vale. E le whaalia I se a. Si so ka whao e sau whai. No. Ie e matau ia Iova. O te matau fo ia Iova. Na o tu sia foi. Ma o tu ina atu I lunga. O la fo o te ngatete I lumo Iova. Ai wa iei le file mui lo roto. Pien o whai atu. E e to o tele perfeta o nā le atua no lato sa perfeta ane. Ai le ia. E le I tau nuu. Ai o perfeta. Ai o au. E le o se perfeka. E le o se perfeta. Ai o le ngei wa o sau whai le perfetanga. Ma kua le make sense, huh? Because it's not my ability. O lea, o te wha moe o lo obedience. Ai a whai ai se, Yala avatu uma mei luma manu le wha whafonga le atunu atoa. A whai ai se, na ua umano o avatua le cost. O te tutongia le tau le nā. Right? O umano o whai ai le atua ai se ha. Ona na o leo te whai ai lunga malo matau ia Iova. O te leo saue o le ngia, pe o te pelongia. Ai se ha, le ai ma se whai au. O ia fia shea ina le prophecy lunga o lana timeline.
Le mea mua, le anga cost fo ima lato, ka le sia cost mo ima langa luenga. It's a big cost. Right? So, awala le tilo me tangata fo ile le whaapea o tau se mea whai ngofie, le sau o se isi whai atu se perofetanga mo Samoa atoa. Ma whai atu se mea ua whaali mai ele atua. O ai au o whaali ele atua, ai arto o telo tangata. I humble myself, na ono o whaatino hina lava o le mea ua whala au ina ia o ele atua. Ai o i foi, o leo, o te leo, o le nei mea, right? Tu say, I to telo nisi, I to telo tangata, ngale tau e mea nama comment I lalo. You don't care about anything. Why? Because ele oi a o pe sa o pele sa, it doesn't matter to you. Who paid the price? Me. Right? See? So, ele awala le fai le tala fo ele e afo. Ele ka kaunga fefera unga le tua tau tala me uma. Ele la unga na yo le upo le atua. When you come to put a prophesy le upo le atua, ele fai e ngase malo vale. Yes. So, a fai o yeis la se si o pero o yeis upo le atua na faali o io se perfeta ma ave le atua se perfetanga. Pay the price. Saula inunga fai lole me o vatu le atua. Amen. A o leo o a perfeta atua uia ma vatu se perfetanga na mai le atua I lo tangata. Right? E tu sa malea. Male meo le ayai. Amen. Ana o over tua la le cost. See? O tu so au lo o fai le mea fo le fai le term fo le fa nga le au vanga I fai le poka le poka vo le o le all in. Kuso le wa tu le uma toi to tonu au kat o te tali tonu I le atua. Malana upu na tala no mai tia o so o le la o all in na. A faila o ye seisi o na elea. So I'm serious. I'm o ele peia o to inga tangata fo ile pe no fai atu no tango avele fe au o ile afo. O ya ile vanga fa upu fai. Ele fa pe ngata ina. E pe nga fo ile lalo a woni fa ilo an. Le fo so fa ilo atu le ile public. Why? Because I am 100% sure what the law says. I fai le tau no. Lona winga, e pe pelo le tangata, ai sa o le atua. Lona winga, pe pelo Kevin, ai sa o le atua. Ona sa o leo Kevin, le ko eska ko Kevin Life Ministry. Right? So that's a cost. Amen. Ona mea nana ufai an lai le atua, ona utele ave mamaina lea. Me leo tatano tuai, mai e afo ino le mea. I don't want to mislead le tangata o tele mana o tai seina tangata mai o au foi. Ele o tangata fa atupu fa lave. I don't want to cause division in vainga se lua. No. O le atua o Samoa. Wala na vai ona ma vai tangata. Ono o vaenga. A o le atua uma o tatou. O le atua le HRPP ma le atua le fast. Fia lava la le tua e afo e fide le atua. E kasi al tatou atua. Tako kere a ko se vainga fa upu fai. So o te le au le fast, po te au le HRPP, wala nei ono o filfilia, ia le fast. Mo si le fia tato tunu. Ono o le mea lena mai le prophecy, o laua ia inalea, leo te tali tonu o inala o filfilia le atua tusa ma le mea na faali a tea. Right? A fai o le mea na faali le atua tea o na. A fai o te tūle o ngā tonu, o lona winga, o te le o tūla mo le atua. O fea lava le mea o tali tonu o na le atua, o laua iai le atua, o te tū ai foi, ana sau foi le atua e tū le HRPP, malie, o te tū foi le HRPP. Pa so far, o leo te tali tonu o o te tū le mea na au mai le atua ia te au. Right? Ai a fai ua vatu e le atua ia te, o ese isi mea e ese mai I, ia lan meke le kuinga. Amen. Se I tātou tā lia pea, po o fea wā leo o fai atu. Now, wa leo all in na leo fai le kor nga au poka all in a le lau te faatali mo ila tou fo o lai perfetani wa la fa kali gaming se loa e vai le vave mai vai Kevin no pepelo vai se au ka ia le lau o fai atu o te le o ta alo ai I am really la si la fia le atu lo loto ti ngana u lo te le tau pa I'm serious I'm not playing games with this. Right? Te le o le ngia mai o te le fitu oni upu tonu fofonga o le atua. So, ai se awa wa o tu wai pe no fai atu. Ina ua filifilia, ina ua loa le au na le atua, ua filifilia le atua tā vita. E le ito e tu moai, mo saulo. Right?
sa tu ana ia i le mena tu ai ina ua whailoa e le atua ta vita wa tō fia e le atua e le i toi tu mo ai mo saulo. So e te fio su e tonu stu pa ia se me fai mai e tu le au na le atua o ngā tonu. No, na ala no tu le o ngā tonu mua o no te le o mauti noa. I wasn't sure. O te le iloa, for matala tu spa ia, for mai o tau sa ili le atua po le aso na finangalo, i o tau iloa lo na finangalo. Right? Le ala no usa ili foi au ia, pei foi ngako sa ili au kou ia, o la ula sa ilinga, le ala ua iloa ia au ia le finangalo le atua, i la usa ilinga, o le ala uia sa ilinga. Amen. Le ala ua fa iloa atu, la usa ilinga ilu mo le atua, ai ala usa ilinga. Si, ona lema na o le atua te iloa lo na finangalo. Ina ua utu ina atu foi ia le au faaperofetaga ua maua mai foʻi le tele o nisi o message ua au mai foʻi tagata na faaali ai foʻi le atua e a latou miti same similar because ona le upa tusipa ia in the mouth of 2 or 3 witness everything will be established o la foʻi ua confirm ai mea o lae ua umana faaali e le atua i nisi tagata right ia e foʻi le mea uma i foga e le o le anganga o le atua, le anganga ai o le loko ai o Kevin, ka ngoi Kevin failanga prophecy. Ia ko inga mea whapena, pena o whai atu, I already, aloa batu the cost. Ai faila o fia faise prophecy, a sesi o fia prophesy. Yeah. Amen. Ti o tua e lunga le. And o batu e pia batu na imeana au i o tau iloa. E le i whapea e sau la unga kala kuspa, ia ngalo sau wa fai ma pulea o ia kala e fai ku lunga fo ile no ia fai fo ma mata u lunga mo le atua o nga ile aso e fa fonga ina ia o le atua fa masiro ina ia ai mai se soli ko u pu fonga o le atua that's a big cost no one wanna pay o le mela na le te fai atu ai awale tatalo mai fo mo lo ni tangata ia le fa pe o fai atu e ita le atua HRPP ma tangata no God love us all. E alofa fo ile atua i HRPP. O le atua alofa. E alofa fo ile atua fast. Tu sauma. E le fa au le atua i le fast. No. E pule a le atua. Fo mai o ia alofa i le ua alofa iai. E le fie i le fie iai. E pule ala le atua. Right? O le atua foi. E le suia. No tau va ai ele i fina ngalo le atua e fau ele. E tangata le olo i papelu. Ai se ale mea na ina le fina ngalo ile atua mfa ese ile atua ngangana o inale na mafua mai ina tele na maua atunu ngangana atunu ofea le olo i papelu ai se ale mea na ina na le mana o ile atua se a ai mea ngale ku se i fau pe se manga ia lako olo e ka le atua se mea ai manga ia lai mea na ina le tu ile atua se i fau le olo se i o ile langi lai mea wala ina fa ese ile atua ngangana a fe ole tu e mana o ia mana ia mama tongo fie me fai tangata la me na le tu uai ono le me foi na pa ua ti apolo ole ina ua fa ma lunga le loto fa mai na te avelo no foi lunga le me ola ia ile tua fa pe na fo ia il tangata fa mai la tu te fau se olo ia silia ku no me la ia ile ho le langi weva ai le melengi ele kai ya o se olo le langi le mela ile tu pe a fau tangata a ese ha o fa ese ile tu ngana se a la fa mo lunga le loto amen o le perfetanga le o tu ina tu o te toi fai tau ia tunga ma o tala no ile nei afiafi ma lo wava ma lo mata u mo le tu a fai o ye se isi na ave ile tu se mea su mai lai luma sa we ave le mea na batu ile tu e te oi o le mele le na mai ile tu i lo loto lea fo ila wo usau e vatu e yai fo ila le tau e tutongi cost my ministry cost my reputation and cost everything why because e sidia te au lo usitai ho fatu ese no mo le tua na i lo le fai o le mena fai mai le tua ai a faila o yai ni sio lai fai tio malato saungi ka fanga mangi mela ngai bia le tua but now le wo fai lo atu o le mea fo le na ala ina fai fa ali so manatu a o tu wo tu le mea lau o wi loa ya o mai le tua o le mea lana tala no mai le tua ya ta ya tonu fa pe fu la ngono la perfecta ila asu ka o vaku se kala vo le fa ngofie amen ele fa ngofie ya tato ola loto ma wala lo ilu mo le li
Fa mai le tala ole upule na utua tua I lunga perfetanga le la utala no le fiafi. Fa mai. Sa le vainga le no uploading le la utanga faitau matu le mena utusia na utu ua lalo mea na au mai ele nganga ya tau. O te tūsia le nei fe au maringa tete ma lo umatau ya Yehova o le na ia tofia hau I le faiva o lo o faia. E le o au se perofeta, po o se atali o se perofeta, ai ua o maua mai le nganga. Sa o tau mawhai te ena le mea o lo feta lai mai ai le li I lo loto. Ai ua whaate le ina le mu o lo loto. Ua vea ma mea ua le ai se fi le mu I lo loto se I longa o te talatu. Wa uma ono outu ina atu le nei fe au, le suita I tai o le vaenga wha upu whaia le fast, ma ele I aiso umanatu, e tu ina atu I lunga o lau pepa. Ona, it's not for fame. O lo uloto fua tia I fo le lei I le va o au, ma lo ua tua wha apea tangata, le va enga sili I lau mafutanga. O le avea o oe ma ave fe au a le atua I le nei vaitau, o se ngā ruenga e whaia ma le matau, ono o loo sila ma whaafafonga Yehova, o le o te matau iai. Le mea no ova aia I le anganga. Sa ova aia le o iai le pule, o nofo I lungo le laulau. Sa ova aia fo I le e angaia le pule, o tu lai I luma o le o iai le pule. No ova aia I le anganga, wasa ili le o nofo, I se au wala o fesota inga e faa leo mai iai lana pule, peitai, e le I mawhai. Na o I loa le fafine tali tane na o tilana tama, ina ua ia tatau ina a o moe. Sa ia tu lai le po a o momoe ma le isi fafine tali tane, ua fesu ia I la tama. O le wha masinonga tonu na whaia I lalo le mata o le pelu o le opua le atua o lo ola, e vavai e se ina le loto ma le mafaufau. O le pelu lea na I loa moni ai le loto o le fafine moni e ana le tama o lo ola. Le atali I o le tangata I e whai atu I le li o turo. Wa wha peo na whetalai mai o le li o Yehova. Wa wha maua lunga lo loto ma ua e whai mai o lo maa losi ua pei o le pulu matau ma e wha vavau lo maa lo. O au o Yehova e li ua tausanga matau. E ave e se ina e au o tupu. E tō fia fo e au o tupu. Nei loa e le atua lo ule mau o se file mu le nei fe au. Peitai. Na toi wha manino mai I lau wa ai. O le tausanga lua hafesful ma leono I le mai ai o le whainga pālota Samoa. Na lafo ai e le o iai se saunoanga he wha apea I lungo le TV. O lo uma losi e pei o le povi puru matau. E wha avavau le HRPP. O inasa wha iloa mai ai e le anganga I lo utangata. Le amatanga o le mea ua ia ave se ai le mamalu mai I le ua iai le pule. Yeremia iwa luasfu tolu luasfu marfa o loo wha apea o na whetalai mai o Yehova. Aua na imita le tangata poto I lona poto. Aua na imita le tangata malosi I lona malosi. Aua na imita fo I le mau oa I ana oloa. A o le mita ina mita ia o ia I le nei mea ina ua mafaufau o ia. Ma ua I loa o au lava o Yehova o le whaia le alofa ma le wha masinonga ma le ami o tonu I le lalolangi. A wā o mea ia o te fie iai o lo o whetalai mai ai Yehova. Oe le ali o turo o le o lo iai le pule. O le aolo palaina o I le ele o le ale toi tūla I mai lau whainga maa loe o I le wha avavau. O te I le wha maualunga ai fōa I lo ualofa tū noa I le loto maualalo. Mo oe o le ua au filfilia. I nā mana tuna tuia I le ngā ruenga le atua. A wā o ai se na te mawhaia o na whaasao ina o le mea ua wha pio ina e ia. Sa au wha maa ai le loto farao ina ia wha alia lo umatautia o au o Yehova. Ma ia eiloa o au o le atua. O le whaia le alofa, ma le wha masinonga ma le ami o tonu I le lalolangi. A wā o mea ia o te fie iai, o loo whetalai mai ai Yehova. O te tūsia le nei au ma le ngatete ma loo matau ia Yehova, o le na ia tō fia au I le whaiva o loo o whaia. Wha manuia le atua ia Samoa. O le vaenga leo le perfetanga no outu ina atu. I lumo tangata. E le whaingo fie. Pe ono whai atu wa. Te le nisi e whai mai e le whewhe le tangata o le atua. E le o se whewhe I tangata. No. Ai o lea matau ia Yehova.
aua nei e tu ua ni upu i le fofonga Iova na o alu fo ia na le la o umana faile o le lava lau te tatalo fo ia ua pe no fai atu. I am not playing games. Me mua I don't have the ability i mea nei o perfetanga o na ile o hau se perfecta. Ai ngi wa kasi ar faingo perfecanga ai sau perfecta i luma ya Samoa. Ma kwa le make sense le perfecta le ai le ngia perfecta le ia ngi sin kala ngo ngia o perfecanga. O le ngi wa o sau fai ngi perfecanga. Why? I say ale me o sau wa because wo matua yo tali tonu lava. Ile mea na faalia ile tua i lo tangata. So, being no faiato, I also pay the cost. Sa, whailoa fo i lea tua i lo nei tangata. I atonu de ini se lau whaakari e sause koe inga makua e a foi. Pos tangata matua e au mai se fe au mai lea tua. E tu sama, ia maretele o vahenga wale nau ta inga nau tātou i tātou i loa mai i lea tua se mea fo ino le mea. Se fe au matautia mai lea tua mo tātou. Ia, ai, o le whaonga ino lo tangata. Whai o lai, o ini whai mai o lai ana pongi i le fast, anga pongi fo HRPP, o te le i maua se whi au mai lea tua na whaapea me o whaafafonga lea tua ni ana pongi. O te le whaapoa fo i lai ai. O te le o whai atu whaapea o whaafafonga mai lea tua i ana pongi ma, no because o te le i maua mai le li. Ai, paule me o leo o maua mai le li. O loo tātou tauina le taua wha le anganga. Hey man, ina ua tu ina atu e le atua ia Israelu fu mai le atua tu te oi to tonu o kanana. O kanana o le meo wa uma o na wala aulia e le atua na whai mai to te oi to tonu o kanana o tau o na kanana. O le meo wa uma o na polo a i le atua o le prophecy na ave le atua o tau e ona kanana. Ai o atu tangata e ona o e sipai le lau whanua. Na o atu wa ai o le kekele o sau aila iai. Ko e foi mai, e le mawhainga ka kou kau makangaka lai o. Whameritala tu sipa ia, na Feoti umalau vaenga na le toa lua tangata no o. Na o ka lepo mai o su o tangata na tali tonu, i le upu na whaiatu i le atua o tau e o. Auto fesidi mai ngeila, Kevin, lunga winga lewa e whai mai. Pēno whai atu, o ia tali tonu. Pēno whai atu o te le o saue o le ngia se atu nu, makua le mawhai lo tangata, ono o tua se prophecy, pe a whai o te le ilango e kere i moe o wala mai whai aku. No, ai to a telefo inisi o whai mai wala tau wa ai i le anganga, wa whaali atu le atua. Why not? Le ala le mea e le usta i le atua. Le ala le mea ki le saue whaongalo, la le malo wale ngai saue e mai e le upo le atua. Pe a whai wa e loa. A whai fu e leilo wha amsingo, le ala le mea le whai loa ai. Come on, pay the cost. Le wa o saue pay the cost. Ai, because I'm not playing games. O te le o ta alo fo i te le o whaeni sta alonga. O le tātou te tauina le taua wha le anganga. O te mana o ia te oe, le lau tala noa e wha loa le tupo turo. O ai le tupo turo le tala noa i le prophecy. Le lau tātou o tala noa mua. Au le mea mua te mana o vali le atale i loa sa mua. O usoi, o le toi upule nei, i o tau loto te tele i le lii, ma le malosi o lona mana. Ia o ofu o tau i ofu tau a toa mai le tua ina ia o tau mawhaia ona te te e atu i tonga fiti ale ti Apollo. Ia, i tonga fiti ale ti Apollo. A wā tātou te le taumatangata a o alii sili mawhaipule ma li o le pauli uli o le nei lalolangi a toa ma nganga leanga i mea o i le langi. O ai le tātou te tau. Tātou te le o tau male, e le o tau le fast male HRPP. No, that's not the real battle. O le taua monia o laile anganga. E le o tau fo i la, o le taua le anganga. O le taimile nei, wale toi mawhai o na whai se whainga. Na o le anganga lava. Lea la, ia wai nisi fo ina message mai a tau Kevin. O le angapongi umai ku e lua, angapongi le HRPP, angapongi le fast. Se umatatu atu te wa aile meta o le anapongi. Amen. Ai o i, ia lo te mana o wha i loa ia te oifa mai, a wā tātou te le tau matangata, a o ali i sili ma whai pule ma li o le pou li uli o le nei lalolangi,
a toa manganga leanga I mea o I le langi, o le anganga leanga lea, o le whelo lua I le vanimo nimo, o anganga ia, lea o le lava le mea tupu le anganga, lea fu e tupu le tino. A fai lava e wha mawalunga le anganga lai lunga o le anganga, e wha mawalunga fo I le tangata lai whelo lua I lalo lea, lalo lau ele. A wha le anganga lai nga lue mai tua tangata I le anganga, e le anga fo I lea mio tangata le I. Le ono le tino. O le alava le mea lai tupu le tino. O le result le nao le mea lai tupu I le anganga. I want you to, I'll repeat myself. O le alava le mea o tupu I le tino, o le mea fo I le nao lai tupu I le anganga. Amen. So, o lo iei la le anganga. O lo iei fo mai. O le tātou taua, tātou te leo tau matangata, I have nothing against I le afionga I le li pa le mia. Nothing against I ta o le atunu. O te loa I lo tatonunga le iei nei. A whai o iei se HRPP supporter so whaalongolongo mai. I lo tatonunga, pito I siri na tele atua o tatalo I le HRPP marta I ta o le atunu na I lo oi. Ai o matua I think e leo se wha mawalunga, ai o te iloa I lo tatonunga, wha asili atu na tele no uta ua le ingoa le fionga le li pale mia I au tarusanga na I lo au tatalo. Yeah. O le mea moni le na. So, I have nothing against I tangata nei. O ha uia na o le au whiau. Au ala ko ke whanga le au whiau. E laksi whiau, o le ai kongi I la. O le mea na lau vanga ngalenga whai mua. A wata tau te le tau matangata a o le isili mawhaipu le maa li o le pouli uri o le nei lalo langi a toa manganga leanga I mea o le langi. I le tusia Tanielu. Tanielu lono mta upo se fulu. Si tato atu mua e vaai au mai se atoa o anganga ia. Anganga leanga ia I le pouli uri. Po anganga I lunga le vani munimo. O ia anganga. Le ta ue tonu I. Whamai le, tato a mata marifoi upo e lua. O Tanielu le whamai. O na po ia. O o Tanielu. Sa o whaanono ai I vai aso sa ato atoa e tolu. E le ai se mea le lei na u ai. E le ai fo I se a ano manu. Po o se waina na o I lo ngutu. Na o le u ai lava. Ua o ina mawai atu vai aso sa e tolu. Lea fai mai ai lea. Fai mai e tolu vai aso ato toa na ana pongi ai. Lea sa ana pongi vai aso e tolu. Ai o le, e fai upa se fulu. Fai mai le tala Tanielu, ana pongi, le waka o skipi tato fai ta. Fai mai. Fa auta foi, ua pai mai a te au le lima, ma fa ato o tuli I a te au I o tuli vai, mo o walo filima. Ona ia whaapea mai lea I a te au Tanielu o le tangata ua alofa teleina, ia mawhauwhau I upu o te whai atua I a te oe, ma ia tu I lunga, a ua awina mai nei au I a te oe. Ua uma ona whetalai mai ai I a te au o nei upu, ona o tu wai lea ua o ngatete. Ona whaapea mai ai lea o ia I a te au. Tanielu au le fefe, whalongo I upu le angelu, a wā talu le lua I aso na sauni ai lo loto ma whauwhau ma whaati ngā ina oe I lumo lo watua. Sa whaafafonga ina au upu, o sau foi ona o au upu. Whai mai le tala Tanielu whai upu mua, lua se furutasi aso na anapongi ai. Ai whai mai le tala le angelu I, whai tala atuspa ia, o le aso lua se furutasi. Ai na sau le angelu, whato aho o mai le angelu I Tanielu. Ai whai mai le upu ale angelu I, whai mai talu le ulua I aso, le aso mua na ta talo ai, no o saua I amaritari. Na tali a le atua na whaafofonga lo le atua talo Tanielu le aso mua, saua I lo le angelu. The first day. Lena saua ai. Ai se awa luas furtasi aso talu na whaatari. Lena sau le aso mua, a ole ngei anga pongi ka ngelu luas furtasi aso whaakari ka ngelu le kali. Why? Ai se awa lena luas furtasi aso. Ona o lai ai le mea lai tupu I le anganga. Lai ta urwha upa lua toru fo mai. A ole a lii ole malo o peresia. Na ia te ia te au I poe lua fulu maletasi.
the prince of Persia withstood me 21 days. O le Berenice o Persia. O le ali malosi lea, o le faipule le o le vani monimo, o le ali le anga le vani monimo, o le na tau ma le angelu le na sau le atua. O le mea la le lefa maritala paulo, fo mai tato tele o tau matangata, o lo o tato tau mali isili ma faipule o le vani monimo, so o le ele tau ale tau. E tato tele o tafa Feau. Aua tato te tu ua tato watu nuu, a ia tatalo mo tato watu nuu ia malo le fina ngalo le atua. A whaia ui mara fina ngalo le atua le HRPP, tatalo ia whaia le fina ngalo le atua. A ui ma le fast, tatalo ia whaia le fina ngalo le atua. Amene. Whai mai la ia, o le urua i aso, na sau waile a ngelu, ai luas fultasi aso, o ale whakaha o mai, ale ka umane mafuanga walainga kuai mai, whai mai, ono le li o le malo Persia, the prince of Persia withstood me 21 days, whai mai la ia, whaauta foi, o me ka eli o sole awali i sili ia, na ia maliu mai e fesosoani mai ia te au, na tu ua fo iau i le mea whaatasi matupu o Persia. O lea fo i la wā, foi mai ana le sau ia me ka eli le isi angelu. Lau o sau le isi angelu o le atua, fesosoani mai le taua le tau. O le na sau le angelu mua, fetau i ma le angelu lea, a ua fiu a fetau ia, sau lo Mikaeli fesosoani. Le lolo foi meltala le angelu, anga le sau Mikaeli, e le mawhaino au sau. La lau fetau i Mikaeli ma la vanganga, a le wa au sau au mai le tati. O tauva ai le mea la e tupu i le anganga. There is a spiritual battle. Le tala no altu spa ia, tātou te le o tau matangata. Le tātou te tau mali i sili ma whaipula le vani monimo. O ai le ki a toa le mea lea. Who is the key i te tonu i? This whole scenario, ele o le kio, ele o le atua. It's not God. O le atua na tali. O le ki foi, ele o le angelu. It's not the angel. O ai le ki. O le ki a toa le i o tanielu. Ana le tatalo tanielu, ele sause angelu. Ana le tatalo tanielu, ele tali foi le atua. Only le aso na tatalo i tanielu. Na mafuai ona tali le atua, wana le tatalo tanielu ele tali le atua. Ai ono ua tatalo tanielu, le na tali e loa le atua. So now, o tatou wa ai, a ele tatalo, ele i fose mea le atua e whaia. Lea lana tatalo, ia lea lau tali mai tanielu, o lea fo o sau le tali, a la fo i lau wa ke ele ki a polo le tali. Si, le tatou te whaitau utu i, foi mai oai, o le ali o Persia, na te e mai a te au le luas futasi aso, o ai le ali o Persia. Who is this prince of Persia? O le angelu le mea le sau, e le mawhai lau na te e ai le tupu lai lalo le tino. O le tupu Persia le i, o tu so lai ai le tupu i le tino, o la fo i le tupu i le anganga. O lai i le Berenice o Persia i le tino, o lai i fo i le Berenice o ai, Persia i le anganga. O le Berenice la Persia i le anganga, o la inga lue i tu o le Berenice o Persia i le tino. Lea e mafu ai o na whaalonga tā le Berenice lea. Tato atu fo i le tu o le tusi tani, tato e fo i me tua i. Amen. Tato atu luma le tusi i se va ai po o ai le anganga lea. O ai le anganga lea le li o Persia le vani monimo. Tono le tusi e se kielu. O tono le tusi a Efeso, Ephesians. Efeso lo na mata upu e ono, whamailo na whai upu e, ta upu e lua. O ai lea nganga lea. Whamailo whai upu a, le tusi le mai, o outou fo i lava o e na oti i a mio leanga maanga sala. Whamaila ia, no outou sava valia i ana mua. O ai lea nganga lea o Berenice o Persia. Whamai, e tusa ma le tua le nei lalolangi, e tusa ma le tai o le au whaipule i le vani monimo. O ai le anganga, o le tai o le au whaipule i le vani monimo. O ai, o le anganga lea, o loo matuanga lue nei i e ua whaalongo ngata. So o se isi lava o lae whaalongo ngata i lea tua, o laenga lue i tua le anganga lea. So o se tangata lava e whaamawalunga i lea tua, e le o le anganga o lea tua laenga lue i tua, o lenga lue i tua le anganga lea. Tangata e le usita i lea tua.
le nganga le fa mawalunga i le tua le fa metal tu spaia e o ya tatou uma na tatou polonga uma le nganga le ma tatou sava vali la le nganga le nganga le fa mai o lai matuanga lue i le au fa alunga ta po le au wa mio fa alunga ta le nganga le o le fai pulo le vani monimo le Pernicio Persia le tatou to fo tuai pa o le na tau fa asino mo atu po le ale nganga le ngalue i tu tangata le nganga o fa mawalunga ma le nganga o fa sausili ma le nganga fa alunga ta o ai le e mai me le nganga o le tua no from who sau me le nganga le anga foi mai o le foi mai e tusa ma le tai o le au fai pule i le vani monimo o le nganga lea o lo o matuanga lue ne ie ua fa alunga ta which mean so tangata fa alunga ta lava o la nga lue i tuarti Apollo it's not God. Foi mai tato e foi tu se tanielu le tato tanoa le mai le ata lea. Tanielu lo mta upu e se fulu. Foi mai a o le ali o le malo Persia na ia te ia te au i po e lua fulu martasi lua su tasi aso o lai te le afu po lai tau ia fu le angelu lea ma le ali o le malo Persia o ai o le anganga lea o le vani monimo o lo onga lue nei tu o lea o le Berenice Persia o ai lava la o lai nofo i le pule o lai ai le anganga la nga lue i tua mele na ya ina sauluti Apollo nga lue i tu o tangata ie nofo i lunga me na ia informatal tu spaia yo to tatalo mo tai o tato o tunu o se a wana i saule nganga le nga lue i tua ai saule nganga o le tua nga lue ai fa mai la ia fa mai na ia maliu mai e so swani mai ya te au na tu ua fo ia u lea mea fa atasi matupu o Persia fa mai ole nei wo o sau e fa i loa atu ia te oe mea te tupu i lo nuu i ona po amuli a wae tu wai i ona po o le fa aringa o lea na saule ti Apollo ma le anga lea e tau fia le fa i loa mai o le fina ngalo o lea tua mele na lai fo ina te te atu i le pule lana tau mawhai e whailoa mai se a e le mana o le ti Apollo e whailoa le fina ngalo o le atua i le lalolangi e le mana o ai mele na ia laina alu te a ngelu o le atua lai o mai kam whailoa mai le fina ngalo o le atua ai se a ona ele o mana o i fo i le a ia le i ti Apollo e whailoa le fina ngalo o le atua that's why na laina tau mawhai e ta ofi le a ngelu le nasau martali luas furtasi aso now you know e iai lea e ei le Berenice Persia lai le vani monimo e ei foi le Berenice Persia lai le tino o la nga lue ai ona la o le tangata le o tanielu o leito tonu i malo nei o to va ai tu i e ei le tala anga o i uma le Berenice Persia ai foi mai o la a sau le Berenice o Havana o to va ai foi tala anga o lalangi na o fa solonga foi le na o pule malo sina ai mai lava le malo pero foi Babilonia, Persia, fa solo mai lalo ya Greece. O lai fa solo mai ia foi. Ono o ali i malo losi na o le vani monimo. O ali inga le kau fio fia le manui o tatou. Le foi tau fio fia fina ngalo o le atua. Pe a tatou talo. O lo iai le taua fa ale nganga o lo tatou tawina. Mele na ala ina foi mele apostolo. Yo tou ofu tau ato o toa. Ma ia mawhaino tou tutu. Pe o tanielu. Luas furtasi aso o tu tanielu. O le fesili, o le ale me tupu i le tali o le tatalo, pe ana faa vai ia tanielu le aso lona tolu. Ai longa yo o marekadi. E sea, ai e mamuru e ale kadi ngā kaimi. Le ale me tupu pe ana faa vai tanielu le aso lona sifuru tolu. E ale aso sifuru faa. Se ia o le aso lua sifuru. Le ale me tupu pe ana faa lua sifuru aso, ai faa vai lo tanielu ilana anapongi. Wa ia le tu e tau le taua. Fa fetai la le utatu te vai tu i na fa mahoni ata ni elu tu e fa atari le fina ngalo le tua. Se ia fa tau nu na tu la vai fa tau nu le fina ngalo le tua. O le mea fo ile na o le fa mahoni o tani elu na mafua ina tau nu me kadi o la la vai fa akari ka ngelu wa fia ngia kako kakalo ele o merekadi. Now we know why. One of the reason wa tatu fa vai o la saule kadi. O lai le kau ala e kau, o lai mangui ai le whanga orki Apollo, a ori ngei lava ea. Lai tamu wharitia Apollo awane e loa fina ngalo le atua, ai o le fina ngalo le atua, ia e loa. Lai le mena le inama whaina whai loa ia tanielu. Amen.
Hallelujah. Leo tātou vai atu I. The key here, it's not God. It's not the angel. Oile ki, tanielu, tātou o le tangata. O le tangata le ki atoa o le tala lea no whamitala ina atu nei. Tanielu. I tua atu I lalo mai whau sumalawaru, whamitala le angelu. Ona toi pai mai lea ia te au o le tasi ua tino mai peo se tangata. Wa ia wha maalosi mai ia te au. Wa wha pea mai o ia. O oe o le tangata ua alofa teleina. Wa wha pea mai o ia. O oe o le tangata ua alofa teleina. Aua e te fefe ia e manuia. Ia e wha maalosi. Ia e maalosi lava. Ua mawai mai lana whetalainga ia te au. Ona o maalosi ai lea. Ma o wha pea atu. I nā whetalai mai ia lo walii. A wā ua e wha maalosi mai ia te au. Ona wha pea mai ai lea ia. Lea o ia. Ua e iloa ea le mea ua o sauai ia te oe. Ole nei. Ole a au toe whai. Ole a au toe fo i tau ma le ali o Persia. Whalongo tala le angeru. Ele umara taua. Fo mai o lewa umana na aver fe au. Ai fo mai o lela toe alu. A le fo la koe fo i tau ma lea. Fo mai ole a au toe fo i tau ma le ali o Persia. Fa auta fo i. A au alu atu. Ona sauai leo le ali o Yavana. O le si fo ia li isili o le vani monimo. O le fo mai o te alu atu rungo o ma ko fe tau I ma le fo ma tupo Persia. O la fo ila alu wa ele kupo le fo le li o Yavana. E la e ma ko fe tau I fa kasi. Si na o la na tau le tau e sau I lalo. O le fo ko e kau e ko fo ila ngetu. So there is a spiritual battle. O la ele tau ale nganga la ei. O le tau ai le li la fo tatu te tau ma li isili ma fai pulo le vani monimo. Samoa. O la lofa le tua ia te oi. Ai tātou tele o tatalo, tātou tele o tauina le taua mo Samoa. Tātou te tauina le taua ina ia mālo le finangalo le atua I mo Samoa. O ai lava e au mai le finangalo le atua. Mea le nala ino upese atu le amatanga. Au te tatalo ia tū le HRPP pe tū le fast. Ai o tātou tatalo ia tū mai le mālo ua filifilia e le atua. Pray for the will of God. O te le tatalo ia tū mai le fast. Never. Te lei tatalo fo ia tū mai le HRPP. Never. Te lei tatalo ni vaenga I se lua. No o tatalo I le atua, wha I loa mai lo finangalo, o fea le malo wa e filfilia. Ese tātou tatalo. Ele I wha au rala tatalo I le atua, no o tuu le finangalo le atua, fea le me wha sino mai e le atua. Na fo ua o avatua uma le cost, I will pay. Ile a tusa ma le finangalo le atua na ia whailoa mai e te au. I am not playing games. Te le o le ngia le atunu, ma o te le o perongia fo I o tau. A whai ai le tau nu, e pe pelo Kevin, ai wha mahoni a le atua. And I will step down from ministry. See? O le oila le tupo turo le tano duspa ia. Who is the prince of, oile tupo turo le tano noa ia pe fo no ta ua. Tono le tusi ese kielu. Ese kielo lo nom ta upo e luas fun malvado. Right? O I peno fai atu. E iai le tangata lai le lalolangi. E I le tupu lai nga lua I lalo le lalolangi. O lai ai fo I le anganga lai nga lua I tua. E te ida o le anganga o le tangata. O le anganga o le ti Apollo. Po le anganga o le tua. E lua la anganga. A ua misi mai lo I le anganga o le tua. O le anganga o le ti Apollo. E nga lua la I tua o le tangata lea. E ma fai foi. O tau loa fo le teimi le na sa wai pe te lu fai mai le atua. Fai mai a Yesu ele tupu le mena e te oina watala no atu Yesu o ia o le afa sa te roina. Ai sau le afo. Ai sau le tupu na o ia ai sau pe te lu fai ai sau le fetalinga Yesu fo mai. Satani sau yo tua. O lai tala no ia pe te lu, a lai tala no I le anganga lai fa o nga ina mai pe te lu. Lai tala no sa o le anganga lai nga lue mai tua. Same thing here. E ese le tangata lai le lalolangi. O lai le tupu le lalolangi. O lai ai le ali isili le lalolangi. A la fo i le anga lue mei tua. Me le ala I ona fa I tete I tangata e avea masao a inga. E mawhaina avea o masao a inga. Ai ese le anga lue mei tua. Me na ala ina sa wa sao a inga I a inga. Asea, e o mai fa sa mea mata ofi mea. E le o manui ai a inga asea. Langa lai e kaufi o fia me le anga le tua. Ma fa asala tangata. Asea, ono le anganga lue mei tua. This is really serious. Iau tātou wa ai le ata lai au me tusipa ia. O uma na tūsia. It's in the Bible.
o lai ai le anganga o le atua, e ngā lua i tua o le whanau o le atua. O lai ai fo i le anganga le anga, o lai ngā lua i tua o le whanau o le au leu sai. Lena tātou whaitau ana nei. You see it in the scripture. Amen. Whai mai la io i, wo o mai fo i le fionga Iova ia te au a whaapea mai le atali i o le tangata, ye e whai atu i le li o turo. Ua whaapea o na whetalai mai o le li o Iova, ua wha maua lunga lo loto. Ma ua e whai mai o au o le atua, ua au nofo i le nofo o le atua i le sami, ua e wha atusa fo i lo loto i le fina ngalo o le atua, a o le tangata lava oe, e le o le atua. O leo tātou vai atu i, whai mai le tala tuspa i o le tupu leo turo, o le tala noa i lea tangata, whai mai, you are just a man, o oe o le tangata, e le o oe o se atua. O oe o le tupu, ai le o oe lao se e le o oe se atua, o oe wana o se tangata, a o le tala noa i le tupu o Turo, King of Tyrus, le tala noa i tuspa ia. Right? Wa wha maulunga lona loto, i le mata utia o lea, o ngā luenga ma mea wo ia whaia. Le tala noa i tuspa ia i. O oe tununga whai upas fumatasi, whai mai, te manao ia tia eiloa, o ai le tala noa i whai mua, malua, lai tala noa i le tupu, o le tangata, tupu i lalo langi. So, you know, o le man, o le human being, o le tangata na, pe o oe mao, lai tala noa ai. O ai la le la tala noa i whai upu le whai mai, wo o mai fo i le afionga Iova ia te au a whaapea mai, lea li ie, a wha mai lea tali i o le tangata, ie e sauni atu se pese au alofa i le tupu o Turo. Le tupu le o Turo, ma tua o lunga, la tala no i lea tangata. Wha mai lea tua o oe wana o se tangata. E le oe se atua. Ai o mai i, wha mai i e whai se pese te alofa tua i le tupu o Turo, ma whai atu ia te ia, o lo o whaapea o na whetalai mai o lea lii o Iova, o oe na, wa e wha mau whailonga ina le ato atoa, ua wha mau whailonga ina le ato atoa, ua tumu oi le poto ua ato atoa fo ilo mata ngō fie, le tano tupo turo, fo mai, sai e tena oi le whaato anga le atua, na lilo ia oi i maata ua uma o le selikea, ma le tō pasi, ma le ia loma, ma le tā sesa, ma le soama, ma le ia sepi, ia, ma le telo ia nai lalo a, fo mai ma le sapphira, ma le nofeka, ma le pereketa, a toa ma auro, na whai au topa ma au fangu, na saunia ia i le aso na whai ai oe. O ai le tala no ai i. Le whai mai o le tupu le o turo lea, sai oi e tena. O ai nei e tena. Wa tātou i loa umalava, e le i eise tupu o turo i e tena. A o ai le tala no ai i. Le tala no ai le ti Apollo. O le ti Apollo lea, lai sanga lue mai tu o le tupu o turo le lalolangi. Lena tātou whai tau o turunga i, le tupu lena whai mai wa wha maua lunga lona loto, ma whai ane oi o le atua. Le tupu lena, o lana nga lua i tua le ti Apollo le u whai ngoa ina le tuspa i o le tupu whai o turo. Ma wha maua lunga lona loto, whai mai sai e tena o ia, na wha la e ina whai ma ato o toa, sa a vea o ia whai mai o oi o le ke rupi o wha uina, o le wha malu no o tu uina oe, sai lunga o le maunga pa ia o le atua, sa e whelo wa i le va o le ma o le afi, o le tala no i le ti Apollo. Sa tani, fo mai o ia lea, lea sa whelo wa i le mamalu o le atua, o le ke rupi na wha uina e le atua, na whai e le atua o le ke rupi. O le angelu la, le tupu la leo turo. O le tupu la leo turo, o le sanga lua i tua, o le tupu lea, o le tupu la le turo i lea nganga, le nanga lua i tua, o le tupu lea, o turo i le tino. Le tala noa i le tua i mawhai, wa wha maua lunga lau loto. Wa wha maua lunga lau loto. Wa wha maua lunga lau loto. Le la tala noa i le tuspa i. E tā hua i o le tau wa wha le anganga le tātou tau wina. Mea lea le ina whai mai le tala le tuspa ia, ta talo mo tātou taitai. Ono o lātou nei, lātou te whaia le whai unga ina ia ma whaina nofo fi le mu i tātou. Ta talo mo le fina ngalo o le atua mo Samoa. Ta talo ia whaia le fina ngalo o le atua. O le na o tua le perfetanga i lunga o le. Ia, peo no whai atu.
Ha ele ta tonu ai. It's all right. To me, fai oila uia fai unga wa tai pe no fa to only tai ia tatou I can missed e ma fai no o misia. Pe no fai atu to atele ni sho perfecta. Na lato na salato perfecta ane ile tau sangante ne tu mai Trump perfecta kanga kau fa nga inga ile tu te no kaiminga sa ola perfecanga. Ai umai fonga ele sao. And yet o a ele o se perfecta ale ne wo usau fai ngi perfectanga. So now you also make a judgment. Apeno fa atu o te le o ta alo ai. O te le o I also pay the cost. O leo o fai lo atu ia te auto. Po o ai lava pe atu lai mai le fast. E a vea ma tai tai. Ta talo mo tatu tai tai. Ta talo mo i lato e se a. E ma fai fo i ona faa maununga ina ele atua le loto tangata. Sa le aisa o ma Feau ai na peo no fai atu ntoi faa manino mai ele atua ia te au. O le tausanga lua afes ful ma leono. Na lafo ai ele o iei le pule se faa upunga. O lo ma losi e pei o le pulu matau. Ma e faa vavau le HRPP. E le heise mea e faa vavau na o lea tua lava. E au mai le malosi. E na o lea tua lava. Ea. E na o lea tua lava e faa vavau. E le heise mea e faa vavau la le lari nei. Na o lea tua e faa vavau. Au ni mita le malosi na malosi. Ea. E le faa penale mea ua fai mai le tua. Na e fai atu ile tali o turo. Wa faa morungo lo roto. Amen. I have nothing. Ele aisa upu mai tapu ya te au ono o fai se tala e sili atu. Po te fai se tala e lafo i la fiongo lafo le li pale mia. No, na faa uina ele atua. O ia ole au aunana tō fia ele atua. Wa na ole atua fo ia na te fai ia ilea. Le fai unga. Ele fai e Kevin. Ele la foia e Kevin se upu mai sa ya te au. Sa ya te tato uma. Na lafo se upu le fionga le li pale mia. O ai lava e tu ule tua i le pule. E sa. I don't agree with all RP. I don't agree with a lot of like rubbish le nunga i faitiona tangata. Lai lafo le li pale mia. O ai foi nisi wa upu leanga le HRPP. O te le agree ai. I say, because ele o se, ele o le atua na. O le atua ele fa tu privesi mai le upuleanga le atua. No, e alofa le atua. E hatato uma at the end of the day. Hey, o kako o Samoa. O la kako privesi ngai o kako le uso. We are family. O oe maau o le uso ya o tu fine. La le mea la tato privesi e fua. Why? O tato o le whanau o le atua. Aua le whamai au nei whaaseina i tātou i tonga fiti al ti Apollo. Aua nei sau ti Apollo au mai nei mea, ma mea o le a whaavesi e furatino keriso. Aua la nei tātou whaia, tātou o le uso, tātou tā lia pea, whaatau nuu le fina ngalo o le atua. O le ale teime whaatau nuu le fina ngalo o le atua. O le nā, aua se au, na ua umono uwa tua le tau. Amen. Peno fai atu te le isau o te pepelo, peno o sau e fai anis tū langa fia fame. No. No o sau lava o tū lava uia, ma lo utali tonu. Ele fina ngalo le atua, o ia vala au ina ia. Mena o fai akuai, ele fai ngofia ri ngofu akunu ngofu ngei. No, ele fai ngofia, tātou tuu mo tātou tangata i le atua, ma tātou wha moe i le atua e tai a te i tātou. Wha manuia le atua i lau fai ngā malanga Samoa. Wha manuia le tua ia te otou, ia wha peo na tau le tau i le anganga, i o tātou tatalo matu ina atu o tātou tangata i le tua, e le o le malosi, e le o le fita, a o lona anganga. Ia, aua ne o tātou tatalo e wha tau nuu le mea, o skamo kevele, o ngoko ke alofa i kiau, tatalo ia whaia le fina ngalo a mi o tonu a le tua. Amen. Tatalo i whaatau nuu lona fina ngalo. Ia tatalo i eile file mua o le atua. Lau tatalo i eile file mua o le atua ia Samoa. Tatalo i le atua tofi maini tangata ma tatau ia te ia whaatau nuu lona fina ngalo. Le atua le mātou tamau te tatalo i la ua fio. Se i e wha i loa wha sa o loto lau whanau. I lato umata ma mātou te siti atu la mātou taua i le anganga. Tama, ia wha apeo na whaia lo fina ngalo ma ia e wha mautuina lo fina ngalo. Tama, au mātou tutu ma tali le, tau nuu mai tama o le, se tali mai la ua fio tama, ta talo ia te oe tama ia, whaialo fina ngalo,
ai au lava o mātou. Loto e whaatutu atu, malu atu ma, mapu atu iau a olofa, pui malu le olo sa. Mo tamā whaafetai mō vaenga whaupu whai HRPP, ai maise tamā le whaafetai mō lātou uma fo o lango ina tamā, tu ina atu i la ua fio whaia lo fina ngalo mo lo file mu, whaatau no ai lo fina ngalo tamā mō mātou tangata, tamā vi ia la ua fio no suafo o Yesu ke riso mātou te ole mawala aua tuwai nei. Amene ma amene. Haleluya. Ia vi ia le tua. Whaamanuina le suafo le tua. Ina ia fiafi tono le nā ua o tala atua nisi o vaenga pio no whaiatu. Iai le vaenga ua umana tu ina mai. Ai iai fo i le tātou ngā luenga whai. Olea, i o tātou tutu matau le taua whaale anganga. Aua ne i o tātou se etia i tonga whita le ti Apollo. Ai i o tātou toi vava ai. Ia masa ili fo i oi. Pe mai le atua. Pe le mai le atua. That's good. Lo nofo oi e toi siaki. Hallelujah. Ia le atua. Amen. Wha manu ia le atua ia te outou. Ia wha apiona tai atua le atua lo tau soifua mo lo tau wola. E se taimi o mua. Tātou toi wheloa i le alofa maleanga le leo le atua. A le polokalame le nā re nei a fiafi. Mai lo nei tangata o Kevin Uruiva re nei. Alofa tele mo oi Samoa. Tātou toi wheloai i le asosa, i le alofa mleanga leo tātou ali, wha soifua ia.